Siasa aja Meru itina kionaniria gya kuthira ruaru nkirithano ikionania kuongereka kuma kuritwa gitene gwa Kawira Mwangaza gwita kwa Rais Ruto kwiza Meru na kuga kauma Meru iri na ngavana nyuma ya mutuma kunywa muma gwita kiri mirungamo ya abunge barua nande bore Kawira Mwangaza kuruguria kiama kiawe kia UMP na kuga ari tayari gukirithana na baria bamuritire gitene kiawe kiongavana Meru nande ikioneka kinya kurumirwa ni siasa cha one term na siasa cha two term. Meru na bakioneka kwithirwa kinyabo bari na ugambi na kinya ugebo nene kiri untubo no wengwa ukomba kugambia Meru na kugwatwa mbaru kire ite mwanya mwanya. Muturumurioki ni akwenja kire gichunki gya siasa ugorobwa narua. Rugendo rwa siasa ndene kaunti ya Meru rwithiritwo kugwiria muno barabara iguru bakina manthi na barabara nthi magite iguru indi umwe wa barabara mbite kwa kiamangi siasa iji Kawira Mwangaza indi kampambi gusorera mbisa iji bukai aja ni ntikwiria Kawira Mwangaza arugurage manifesto yawe ya ungabana na mugeni wawe agiteo kagite kau ali Speaker Justin Muturi uraombere kumwakira giki kimando jege kiama. Governor lazima awe na MCAs wa kutosha, na MCAs, as you know, if everybody is independent, you run the risk. You know, we don't want to put my friend Kawira Mwangaza kwa ofisi alafu wale MCAs ambao wako kule wamemzingira wote they belong to different places. Siku ya kwanza impeachment. Kama sijapata hiki impeachment. Kama sijapata kile sasa kama mheshimiwa mama atakuwa kila siku akiamka ni impeachment threats. Untububu Kawira atabirikire na urito mono. I have decided to run as independent candidate. What do I want to mean? Yes, it is safe kuwa kwa parties, lakini the disadvantages outweigh the advantages. Kumbe Kawira alingithikira mbuga tingio na ndinje nontomerie mekai Kawira ambire kulitwa gitine. Na turenda ukwira Kawira tugakwa thigonko ya Christmas utote ukumenya na ntomanze ba kumenya Kawira na kogeta na itukurombera thigonko tutikura na ugwa Kawira kirewe na ino chamba muno ati gutomba kumwinainia shoka soba yende na chinya baringaneri bationa ya chiakwa ponde 69 iria bationa ya chiakwa gitigi kindachwire inda ijike na muthutira na mwanki na mpio na temperature igekaigite ikina ma andendetia nande toba kuleta tuitoa mabuto mantu mambo bandu kagita gaka kinya mutongerio mugongo Ruto na ugure na mutetherete ukara gitene kiongavana nikendomba kugwatwa menyo. We just managed to do something about Meru because the governor does not have so much experience in managing. So you need to manage that. So we have to help. Muthiene akirito gitene na munini wa mutuma kujinga muma na kwethwa ngavana. Without fear, favor, affection, ill will, so help me God. Untobo nande botagwire Kawira kinya nini ona kinya kithira komba kwithira kirira arege kuthikira nkurete mwanka mndira jwegoro kagita kara ararigorera kiama kiawe ka UMP migambo eje alita nonto banga na mutuma. Nilimchukua mtu tu askari wa prison nikamweka kwa mgongo nikambeba. Mtu hakujua siasa ni nini, akutumia shilingi yake moja, hajawahi hudhuria mkutano hata moja, nikambeba kama naibu kiongozi. Lakini mwezi wa kwanza alinibebea kisu kwa mgongo, akamuua mama, akalia kitu changu. Akendi amana bubu mutuma akonyitha muma na kwangavana Ruto na thiri ndio ngawende na kaunti ya Meru akemukatha muno na kuga nandi owa kuona Meru kuona ngavana kairi. Hapa Meru kulikuwa na kizungumkuti
lakini kwa mapenzi ya Mungu mahakama imefanya mambo. Sasa tuko na gavana mpya hapa. Nyinyi mnaona hasara ile inaweza kuja wakati mambo watu wamegawanyika. Mumeona hasara ile iko wakati viongozi wamegawanyika. Hakuna maendeleo, hakuna mpango, hakuna kusonga mbele. Ni kweli ama si kweli? Wameru kwa miaka 3 tumehangaika na kutengana na kuchukiana na kusambaratika. Kazi yangu ya kwanza kama gavana wa Meru ni kuwaleta Wameru wote pamoja. Ripoti cia muno cia kugati mutongeri wa mugongo na kwendera muno kawira ondu bakwithwa na kumba siasa cia maturene na nandi bakuwatana na jumbe ijumbe tako jiko bwega na jumbe ba Meru ujo nandi ne bubunga Dr. Mutunga akirigana na uge bubu munturo athariririe ndeto ira au akanyoni muntu na kanyoni muntu is either here nor there. Kanyoni muntu kaburi kuwa Dr. Mutunga nkamega riu ndawira mantu inda atumire kuma ofisi ya rais kana deputy president kuto thina official communication ayo kada kuna official communication irio kiama kia tongeri ba Meru bakarathi ba chiunko ne mantu yabone ina ko mokayo ni mbibi kwendekana imbi tumite pengine kwitha kwina development utereru tukungana abo kana tutungana right now te comment bakuwa uno ntukuwa mantu yau mwankane ndi rumors muthirandi wa goro Kawira Mwangaza akirigure kiama kiawe na araugire nandi bara bonde batumire ana kinya bachuma yawe ni mwankine aja nandi muno akirota bunge na kinya MCA. Wasaliti wote ambao wametusaliti na mnawajua, tutasimama imara tuwaondoe wote kwa position zao. Tutawapatia ile inaitwa mwosho mmoja. Kweli ama si kweli? Kiuria kira kinene nontu Kawira na gwa kinya mutongeri mugongo kinyawe na atonyera gikwingo kwawe kinyawe kakethwa rugite rwawe. Sasa muko na gavana mpya, mumuunge mkono, mushirikiane, mufanye kazi pamoja, ndio Meru isonge mbele. Jameni, mutaungana. Tuache siasa ya ugomvi, tuache siasa ya chuki, tuache siasa ya migawanyiko. Meru itaungana. Ngucoke kiri miaria Muturi au kabere miaka 3 nyumene untubo Muturi mbwethwa ni bwarire my friend Kawira Mwangaza kwa ofisi, alafu wale MCAs ambao wako kule wamemzingira wote, they belong to different places. Hawatampatia nafasi ya kuwatumikia nyinyi. Tuminandi Kawira ambite kiama kiawe. Tumesema tumepata chama chetu na chama ni UMP. Kiri kiatho giki kiawe kurubaire siasa no nkirote biriri na Karo Muriuki ni baronekanire nao ona kinya kitha bataya wakanyaga kwaria na baba ni acore bamithikari nturi na kirito murungi ki siasa. Tunaingia kwa meza sisi wote, hatutaki kupangwa tena. Na nkurikanie ugeba kugate skiza ground burana ndebo timorane kiama kia DCP Kawira Mwangaza ethwa akiwa bobo botingani ake akiongera bwawe uramandu ya buri kuthajekara. Hata kama kusikiza ground ni mzuri, sisi tunataka kutazama, tunataka kuona ni bora kuliko kusikiza. Na ukanyuma nandi Karo Muriuki na ugite uke bobo kumania mathurege byama turiane kethira kombete kwithwa kithama kiama kia DCP eta QMP baria muna biriri, lakini batu ura tutegete tuyekuru mwito jo atu turekuru tugategera kiama kiria kigutegera mwekuru na ritho rethaga tutethinga to ukaire na tutethinga to rongo. Ntukwa narua kiuria kiria kinene ni kethira Kawira akathingatira kitha kiria akwewa gisiasa kana akamaria ta uria maririe ugeba Muturi mbora bajire kumuria nyumene. Hebu weka mkono juu tufagirie wote, tufagie wote nyumbani, waende nyumbani. Na kiri kwegera tongire Meru kiegeri giki kikambia nao. Muthuri Muriuki, Boru TV, kichungi kia siasa.